আমি প্রথমে ককবরক দিয়ে বলবো এবং ইংলিশ মাঝে মাঝে মিস করো বাংলা। আমি ককবরক जोंथ' साइमानो जोंनि पार्टी आइपिएफटिआव किसा प्रब्लेम गई दङ आबादनि बागै जों दिनैहाय जों प्रेस ब्रिफिं मा खालायखा जतन कन्फ्यूजन दङ आबादनि बागै आं दिनै कायसा मा साख्लायनाय जों खोनाखा दिनै 12 तारिख एप्रिल जोंनि फेक्शन ग्रुप पार्टी आइपिएफटि एनसि डेभेलपमेन्ट नेतृत्वे बर कायसा सनमान खालायखा आ सनमान खालायमानि अब कोनो संविधान मते गैया जिकुनु स्टेट कन्फारेन्स खालायनो हांखाय नटिस सार्भ मा खालायो आ नटिस सार्भ खालायजा गैया डिभिजन लेभेल की रिंजा गया they all MCC all CEC the all divisional committee abar khobor maya it is not properly invited ob kaisa khokma hai khlaigai borok khlaika sikau hai khlaika gabang matin division khobor maya borok sai borok oro phaika chinoro list tongo jototin division committee ni borok ते MCC borok tongane to list tongo borok kono khobor maya abone ang sanai as a president this conference is null and void tini amone masago जों kono push by abo important ya ani mote जों fight khena nangnai tin cost no tei ang cross warrior ang hado phanimang samung tangnai आं तांगै फायो आं प्राय 30-35 बोसोर आं हादो फनिमान कक साइ फायो आं शुद्ध त्रिपुराव सिमिया आं सारा भारतवर्ष गुरिजाक नर्थ ईस्ट गुरिजाक इवेन आं फातारो आं प्राय निनि 15 कान्ट्री रो आं गुरिखा आनि एकेइनो आनि भॉइस आनि एकेनि कक सामानि चि हादो फनिबा आं कक साइ फायो दिनै आं बलायखे वानाखा बलायखे unfortunate mahanu durbagyo जों खरकसा senior most sini जों माने दिनै एनसि देबरमा आं बनो काकानि दिंगो आं ता बनो माने दंगो आं बनो श्रद्धा खालायो किन्तु फियाबा आं बनो सानाय दिनै संविधाननि मते जों प्रत्येक 3 बोसोर पर जों राज्य सम्मेलन खालायजागौ राज्य सम्मेलनाव जों कन्सेन्सास लायनो हांखाय जों बुटा बुटों लायो अब कितने प्रेक्टिस एज पर रूल आं उसंगाव साखा आं 3 बार बुट बाचाखा आरो आं जितिखा थांनाय 2019 नोजोर साइमानो जोंनि खुमुलुं नवाय अडिटोरियामाव जोंनि 4th स्टेट एनुअल कन्फारेन्स आफ्राव बाहायनो जों बुटा बुटि खालायनो जों आरो जीएस आं इलेक्टेड दंगो साबुतनो इलेक्टेड खाय जोंनि एमसीसी मेम्बर अफ सेन्ट्रल कमिटि बरक सिनिनो जों इलेक्शन भोटारनि अधिकार तै बादबारिखौ अधिकार करै कन्फारेन्स फाइमानो बो किन्तु only MCC member of सेन्ट्रल कमिटि has a right to cast their vote अबके चिनि संविधान जों अबाय खाय दं चिनि जों तिनि खोनाखा जे फाइनेराव मैक्सिमाम MCC बरक गया डिविजन लेवल बरक गया हायनो बरक कतार मादन बरकनो बरक थुमुइतै फैखा आं नायनायखा आं साइमानो आरो नट इवन 10% आरो MCC मेम्बर करै तारमाने अब इलिगेल आरो प्रमाण दंगो आरो लिस्ट दंगो साबो जोंनि भोटार अधिकार दं आं पुरा आरो डकुमेन्ट दं आ बरक रक और एटेन्ड खाया आमनि बागै आं सानाय जों सु कोनो पुस बाया जों सामुं थांनांनाय नुखाना थांनाय दिनै 2-3 तारिखआव आं प्रेसिडेन्ट मानानि बुसुक मानिया आनो जनगण हामजाखा आनो बुद्रिखा आंखौ प्रायंखा आदरगो खुद चिनि एनसि देबरमा
chini ex president boni jeno election commission chongo boni bu hukbai boni nije he chose the election commission. He was constituted by him itself. Abro bo NC Deborma new klaika sab sabono Lolit Deborma jin senior leader Ananto Bokto Jomatia jin senior leader the Omrena Deborma. Or 3-member commission, election commission, who was chosen by NC Deborma himself. NC Deborma boro chose khayo. Hakai boro election conduct klaika. 3-member committee election commission boro election conduct klaika. Free and fair. It was also constituted by none other than NC Deborma. Boridino borno chonggidogo. Free and fair election nungka. Ajaga chungnuka NC Deborma manka 79 vote. MK Jomatia manka 139 vote. Te 4 vote nutangka. Total vote aro kalaika nungka nene 222 vote. Kalaika arabising ang maximum manka ang kapaingka. And it was declared by election commission. Already senior proof tongo they after declaration oath is taken smaitang rokha by election commission. Election commission himself smaitang rokha. Boni press conference khaika. Adora ang saimia bahikle NC Deborma যে abo incomplete ba haini ba jete comment khaimani সম্পূর্ণ ইয়া সামনে abo bale ekhane lachim singsa te wana ma singsa as a senior leader he should not utter he should not comment like that because election commission was constituted by his own choice bonjina ma chongi do ei aborang tini khanaka abo bale ekhan durbagyo bale chingkapal hamya jong pushno torjagui jong tini samang khlaimia ang tabo sabo proyojon ang hangklai ang within 1 week 2 week bo tin bosto bosaka bo 300 400 bosto I can bring double tripled ang borok toy phimano ang ar confident tongo tamoke jonogon public tabok an favorite tongo and very unfortunate sington simon balai ke jeng wana bosungsa NC Deborma amalo kabang maneta kagi thangka tom tini Romdo Kishu Deborma GS tomane ek chomayo bok sorai thangka Ogur Deborma tini GS tomane Ogur Deborma Binoy Deborma Budo Deborma Rajeshwar Deborma boy kabang ma tini netarok sorai thangka sabani karone jingjo saimano Chitto Deborma bo sorai thangka sabani karone jing saimano ang bobai prai tabok 14 bochor tongo ang sorai akho because I love him I serve under him. Even tini Balaram Deborma, tini young leader, Bobo, sorry thangka, kak thangka, saman karone, jingjo saimano. Bodibagi, ang obor sanai, I'm the fighters, ang warrior, ani hand dok nebang samang klainai, ang pod demaintong, president maintong abo kono kotoria, bodima ang obon koinai, jing jodi samang klainai ang klai, jing sudu kok baya, jing physically sang matang nai. Jeng nugo 4 years in ministry jeng kham Mantri kha 4 years no dukhana sab Delhi thang sab Amit Shah malai sab Modi bai malai sab JP Nadai malai sab tibaran kok thang sai gai Delhi go jeng nugui tom ba 4 years ek bar phana bo Delhi thang yakho jeng baki tiplan man nai recently phai katin Amit Shah thane 8 tarik tamma sing tha paimne aprobo bo ang sakamono so ka jeng Amit Shah phayo tiprago boy thamlai na bo ang thangmaya nang thangdi office bo prai 5-6 mas thangi office no office khai tango kono tini party ni program bo thangmaya but I wonder durbagyo tak phone bo ang tini president man matro ek mas prai 40 din kha bobon digest khlai melia obor bage ang kha ko public ni sanai public jawab ro nai sabani pokho sab busi gobang borok tong public ni sanai je samang khainai je soitto bai samang khainai kubui bai samang tonai abono ang khago chini public abono grohon khainai accept khainai bani ba ang omo tini sawo dogana ka jeng legalo thangnai jeng kudo thangnai amani onek process tong chini thani jeng tin document tongo abono tui chini ta ang lukha chini jeng press conference khaima lukha
borok kami apsa borok saka only president is removed. How can president can remove? But president is elected, not selected. I was chosen by the people. Borok ana choose khaika. Abo to angni sei khaimani ya. It's not chosen by NC Devarma. It's not chosen by anybody else. Any MCC member, any division member. Ana borok choose khayo. Borok hamto ana booth rogo. Kita tabuk ana booth bromane point to bomai na ya. That means he not respecting the democracy. He's not respecting the constitution of our party. Obat proman khai tongo. Amra ang sagote ni जों सालायनाय जे आंनि लाइक माने बररक आंनि जे फेबारनि बररक जों बरं उथुमकाव सालायनाय जों तामा खामे खायमेया जों सालायनाय आबंगे आं कयनाय जत्तनो दिनै नाव बखाता बायदि दिनै मेइन उद्देश्यखौ थ्रु पडिया प्रेसिडेन्टया आं प्रेसिडेन्ट माइफां सामखायनाय आं खायबो दङ बोरै बगै आं खागानाय जे दिनै सातिमर बररक ब्लेगेता बगनाजाक बेलेखे आतम गङै दंलायगो दिनै आइपिडि पार्टी जों जतन सिओ जे जों दुइ पार्ट नाय दङ किन्तु आं सानाय आं खागानाय दिनै बरक रक दिनै पाब्लिक रक बरंनो जवाब रेनाय हामबाय आंबो जवाब रखले इलेक्शन कमिशन चंगमनी अब एनसिनि दंगो जेति ललित देबर्मा अमरेन्द्र देबर्मा दै अनंत भक्त जमातिया अब बन संगो इलेक्शन कमिशन के बफाके हामा इलीगल नै बनिजे संगो बरक बनि फेबानि बरक अब बनिजे बंग दाखोय बनि प्रेजेंट न बबो तंगो आप के बफाके इलीगल खामा अब आं बुजिने मेले प्रेसिडेंट सागो मोनसे गानना फट according to constitution ang president abo nangka जों कोर्ट थांनाय bo tini जों गोबां document दंगो तैबं कासे ब्लैक इंटरेस्टिंग सामसोगो आं नायगो tini borok थानसा प्लस tini borok जाहाथे जों voice no tini दाबि no तेप्रेल दाबि no तैबो ग्राहक जों strong voice जों खालायनो मोसोगो tini वानामा संसा bo president तंफ्रो bo निजेनो अब एग्रीमेंट खायजा आं दा बनो फॉलो अप सांगलायो दा प्रोसेस लई दङ तागो आं मथ थांनायनि कक्सेखौ डिसकास लई दङ टक लई दङ जों थांनाय दिनै सीसी मीटिंग सालायखा जों यूनिफिकेशन बांग टक खायनाय दा कमिटि वाज कन्स्टिट्यूटेड सब टक खायनाय जत एमएलए जत लाइक दिनै एलाइड अर्गेनाइजेशन मास मास खालायसों गासै कमिटि खालायखा जों मथाबाय कक सालायनाय ब प्रोसेस जों आवलायनाय एलायन्स जोंनाय ना यूनिफिकेशन जोंनाय आबो जों सालायनो बिसिंतै जों अब सल्व फैनाय अब जों सालायमानि अब जोंनि सीसी मीटिंग पास खायजा बनि सिगां नाव दंगो एनसी देवन खुद बनि जे 6000 अब मेवर रमानिया ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंटशिप बेकार एनसी देवन 6 बेकार 6 और क्लियरली साइड दंगो हम तो पब्लिक ने दुकारो मैया और कहां से दंगो 4 नंबर कॉल में दे नंबर बांगनाय both the parties agreed that after Delhi Division they will initiate the process of unifying both parties as one united political party. Abo clearly say to nang bagnai or the sub pilot sabani ang to just I following his process boni idea si and si debrama je sam khai tang mani apna taisang continue khai mani si or ani koni golti kari or mevan koni golti kari ani mote je work done process is done by NC Devarma I want to continue. Kitu bo je am hako ulta bora samani. Onek borok ব্যক্তি তঙ্গ মথা থাং নাইও মথা চিনি পাতিনো ফালির নাইও অবকর বলে দুর্ভাগ্য দিনে आं प्रेसिडेंट आं दे कम्पेयर खालामो आंनि पारफरमेंस आंनि एक्टिविटीज नो नायनि फॉर द लास्ट 4 years he is minister also important post I am also ministers but people already justify our performance our activities abo जों नुइ दङ किन्तु बो माहिके इलिगेशन तो मानि स्पेशली तिनि दैबो इंटरेस्टिंगली जतो तिनि selected elected body except president बरो जतो एस डिसिजन बसाय दङ आरो तिनि जीएस गरै दिन दोनो देबरमा करै आरो
Donodai Tripura bo bukuri. Aro 80% members not present. In their absent, he is just calling the name. Oh, it's wonderful. Aro present sikuri, bono bo GS tongi tongkha, bono bo vice president tongi tongkha, bono AGS tongi tongkha. Ang nukha jaga aro kaujin leader tong. Hardly 15 to 20 leader tong. Chini central committee tongo jaga. Pray 100 ni upor. Chini CC member. 104